okunuka bekayo wabiroho mushomesa wekereziyo mu cyaro cya Kanyongo mu Ruyonza Cegegwa district bareberweho barikucura ogwe barikwebuze ibaratore nitwenda tata turiyo nduteka isharamu ya court order kora Chigama ngw'enshongezi katandika omwaka gw'2013 bwa nyuma ya Philip Munyankanzi kuguza ekibanja eki omushaija omanyirwe nka Julius Kahurubuka rero Munyankanzi akanga kurugamu bakahendera bagira omu kooti ehendire esharize Mungu Kahurubuka atwara ekibanja eki tata kaguza ekibanja kwamaze kukiguza bamahe ekicweka kwamahe ekicweka ore yahindura endagaano yazo omu kooti ariko reka ngashashwire bashanga yahindwire babanza bamukoma bamurekura naho yahindura revenge bakwata muzeyi bakora kooti boroka konka tata ari umukomesha heke ekibanje kino obuhango bwa hikitano kandi Philip Munyakazi akakiguza Julius Kahurubuka miliyoni 7 omwaka gw'2013 ibyo byahwa batakarigire mutaka RDC nawe nko muzire yabongeye ibintu biro 20 abo kuba odeje sherirwa RDC kumaye biro 20 twabagambira ekibine gukora because bakabi bakine right of appeal kuba vendor eki batarakoze obwa hati Philip Munyankazi bamukomera mu cyome cya Cegego government prison okugira ngo ashashure sente ezikahurubuka kora isomo rubanjoru twagizaho kwishyikirira byo kwerinda kugamba hanshonge bitu bikiriza kugambira ha kamera zitu kuba court broker babire bine polisi kana court order abe byo kwerinda basayiningireho gasha kwa Philip Munanjiro muri Cegegwa.